Zdravo ljudi, ovdje je Cambridge LPS i u ćošku mi vidi noga, odlično. Danas je specijal za 100 subscribe, u stvari ja i sada imam 102. I sada smo na vratu od moje sobe. Vidi ključiće. I ovo je mnogo slatko. I hajmo da uđemo. Jej! Upali svetlo, vidite kako ja imam lampu. Jeste, ovo je moja soba. Izvinite što sada vidite tu razne kutije i tako smeće. Ja ne znam ni šta je ovdje. Čekaj sam... A nemam pojma, neka. Pogledajte, čarobno na vrata. Da. Ajde da krećemo od komode, na primjer. Ovo nije moja školska torba, nego tu mi stoje neke sveske, neke gluposti. Znam da mi je soba dosta mala, ali mnogo je slatka i simpatična. Ovdje mi stoje neke stvarčice, moj mali poni. I možda ću da snimam kolekciju ponija. Onda mi ovdje stoje neke knjige i tako da. Ovdje mi stoji ono što najveć volim, film. Šta će ovo ovdje? Ovo što svira. Jeste. Moj dnevnik. Ovaj prelepi ormarić skroz dole. Vidite ovu fioku, tu se nalazi ona short hair cat. Ne znam zašto sam je tu stavila. Ovo može da se otvore, vidite kako je slatko. Možda ga iskoristim u seriji, ne znam. Znači, to je ta komoda. Tamo je keca sa nekim igračkama. Ovdje je moj orman. Ropa. Da. Evo ovdje sat. Ovo je, znači, televizor i tako to. Evo ovako izgleda studio. Jeste. Isto. Ovdje mi stoje neke kućice. Ja mislim da vi po prvi put vidite ove kućice. Ne znam da li ste vidjeli. Vidjeli ste ovu pozadinu kad sam snimala seriju. Volim ovo da uradim. Ovo je spa centar. Ovo je Nick's Poops. Pony Park. Tako to. Iza je mnogo igračaka, nego sad vi... Evo ga. Mnogo je igračaka i mnogo je kućica, znači. Ovdje mi stoje neke stvarčice. Vidite Shopkins, Shoe Dazzle, neke fake LPS-i. Ovdje mi stoje Shopkinsi. Kako se zove? Moji džepni ljubimci. Ovdje mi stoje neke LPS poslastičanice. Zatim, ovdje mi stoje neke stvarčice za LPS-e. Ram u kome ću da ubacim Cambridge i držat ću ga ovdje. Veliki LPS i tabla sa mnoštvo kronića. LPS Katarina, ako gledaš ovaj video, evo ih tvoj poni. Da. Iza ima nešto. Prozor ima. Evo mi je park, Little Special Park. Jeste. Iza imaju neki blokovi. Vidite ovo, divno je. Zatim ovo, rajfovi, tako te stvarčice. Roba. Gore. Eno mi je gitara. Zatim, pošto premešavamo na kraju čarape, ovdje samo što nešto ne padne. Ovdje su neke, kako da kažem, stvari za školu. Ovdje su moje barbike, evo uključit ću blic. Vidite ih? Da, ovaj Sambi, moja najljepša kuća. Vidimo se, zdravo! Prekida mi. Zdravo.